Cuando se iba a trabajar se iba sonriendo por unas frases que nos cruzamos él y yo, y a los 2-3 segundos más o menos se oyeron los disparos. Nire laguna zan gizaiaz, nire laguna erail zuten, eta eukizuten jokabidea maltsurra, baina maltsurra izan zen. Baina egia dago tratatu gintuzten hiltzaileak izango agina modua. Eta hori benetan sentitu arazi ziguten, ezta? Ni gogoratzen dut Patxi López, udaletxian, oihuka, Carlos Iturgaitzi, Carlos, como me vuelvas a decir otra vez, que rentabilizamos los muertos, no tienes España para correr. Alkate izateagatik, nire burua atxilotuta ikustea, bai izan zen ez usteko, ezta? Pues empecé a hablar con más gente de diferentes ideas, pero que, bueno, pues que con la que se puede hablar, con las que se podía mantener un respeto, se puede dialogar, y yo hoy por hoy ni tengo rabia ni nada, de esos sentimientos negativos que yo tenía al principio, ninguno. Isaias Carrasco etxetik atera eta bere autora igo zen, lanera abiatzeko. Auto barruan zegoela motorra piztu aurretik pertsona bat gerturatu eta 5 tiro egin zizkion, autoaren aurreko kristalaren bestaldetik. En ese momento yo me asomé a la ventana, fui corriendo a la ventana, mi madre y mi hermano bajaron ya corriendo, y yo sí que es verdad que cuando me asomé vi a mi padre saliendo, me relajé porque dije, no le ha pasado nada, porque lo vi cómo salía y dije, pues nada, le han dejado tan estrecho que no puede salir. Y a los pocos segundos ya le vi que estaba dando pasos, que estaba ensangrentado, nos miramos y ya fue cuando cayó al suelo. Yo intenté llamar al 112, pero arranqué el teléfono y bajé junto a mi madre y estuvimos pues esperando a que llegase la ambulancia. Nadie nos ayudó, nadie, ni siquiera una sábana para taparle ni nada. Le intentábamos hablar, intentábamos tapar las heridas, pero luego ya no recuerdo ni cuándo llegó la ambulancia, ni cómo se marchó, nada, porque mi siguiente recuerdo es ya de estar en el hospital. Y esos momentos de espera que te dicen pues, que lo están reanimando, que va a salir, pero yo sabía que no, porque había visto la gravedad de las heridas y sabía que no. Bueno, sentitu nuen atxekabea, tristura handia, kezka ere bai, eta esango nuke bereziki ardura. Azkenean, ni herri honetako alkatean itzen, eta herri honetan gertatutako ekintza bortitz bat izan zen, orduan ni sentitu nuen ardura. Aitzak ezauen telefonua hartzen, urduri neuen, zeo zer gertatzen zen, eta ez nek izan zezan. Eta Aitzak telefonua hartzerakoan esan zidan. Gainera bere hitzak fresko ditut nire kolkuan, ez? Han matado a Isaías. Entonces yo muchas veces cuando mi padre sabía que tenía que salir igual a las 10 de la noche a trabajar y veía que a las 10 no estaba, pues le llamaba con cualquier excusa, y una vez que me cogía el teléfono ya era como, vale, está bien, no le ha pasado nada, pero nunca quise decirle a mi padre el miedo que tenía a que le pasase algo. Luego, cuando ya renuncié a la escolta, después de que dejase de ser concejal, pues sí que había un poco más, te relajabas como diciendo, bueno, ya no le puede pasar nada, ya no esto. Y sí que estaba como un poco más tranquila. La Ertzaina una vez nos llamó a casa para decirle que habían visto que habían renunciado a la escolta y que una patrulla pasaba 2 veces por mi casa, que a ver si queríamos a ver si quería él que pasara más y esto. Mi padre estaba súper tranquilo, mi padre me decía como si no pasan, porque él yo creo que realmente nunca pensó que le fuese a pasar nada. Entonces yo, si le veía él tranquilo, pues sí, como que me tranquilizaba un poco más, pero eso, el miedo a que le pasase algo, sí, estaba. Azkenean lagun bat
erail zuten, baina lagun hori baino gehiago simbolo bat, ez? Simbolo baten atzetik fan ziren, ez? Zergatik hil zuten Isaias ez dauko zentzurik, baina esan zutenez, izan zen, bera izan zalako Euskal Herritarrok edo ezker abertzaleak zeukon marka bere egunean atera behar zauen zinegotzia bera zelako, ez? Eta zelan ilegalizatuta zeuden, gertatutakoa gertatu zen, ez? Yo creo que porque era un blanco fácil. Mi padre al final era un concejal del medio ambiente, que tampoco era nadie importante, ni les había hecho nada, ni... Isaias Carrasco zeraman ambulantzia ospitalera iritsi eta denbora gutxira hasi ziren bertaratzen alderdi eta erakundeetako ordezkari politikoak, alderdi guztietakoak. Iristen aurrenetakoa Ino Galparsoro alkatea izan zen, Eusko Abertzale Ekintzakoa, alderdi bereko zenbait zinegotziek lagunduta. Ospitalera sartu eta minutu batzuk bertan egin ostean, handik alde egiteko eskatu zietela eta joan egin ziren. Handik aurrera etengabea izan zen politikarien joan etorria, aurpegi ilunak, negarbankoak eta besarkada. Ze etorkizun dauka herri honek, pertsona basati honen eskuetan badago gure seme alaben etorkizuna, ez? Gu alderdi jeltzaleko jendia eta demokratak beraiekin gaudela, sozialista guztiekin. La mejor respuesta que las formaciones políticas y las instituciones podemos dar a este brutal atentado es trabajar desde la unidad en favor de la paz, la democracia y la libertad. Horrelako ekintzakin ezin dugula herri bat askatu eta lekue itxibiekula politika egin nahi duen nahi. Pido a todos los demócratas y a todos los dirigentes de partidos democráticos que hagamos una piña para aislar a los terroristas y a todos los que les dan cobertura. Bueno, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Mondragón, con los votos en contra de ANV, con el apoyo del resto de las formaciones políticas, hemos aprobado una condena rotunda en contra del vil asesinato de nuestro compañero socialista Isaias Carrasco a manos de ETA. Pedimos que se ubique la capilla ardiente en la Casa de Plenos de este ayuntamiento, donde Isaías ha sido concejal y donde su familia ha reclamado que esté. Bueno, nik uste dut hasieratik pentsatu genuen ospitalera joatea, jakiteko zein zen egoera, bai Isaiasena eta bai bere gertukoena. Eta ara joan ginen ospitalera. Han, egia esan, irain artean bota egin gintuzten, eta etorri ginen udaletxera, eta esan ziguten hilda zegoela. Eta, guk erabaki genuen, udaletxea, ustea, behar zenerako, bere hileta eta bere burutu arte. Eta hori egin genuen. De hecho, familiak eskatu zigun, ez zutela nahi gu udaletxetik agertzea, Isaiasen zegoen bitartean, eta hori egin genuen, eta utzi genuen Ezker Batuaren esku alkatetza. Gogoratzen dut, alderdi politiko isa guztiek bat egin zutela gurekin, alderdi sozialistarekin, bat ezik, bi ezik. Ze bere egunean Arrasateko udala, Ino Galparsoro buru, baina Ezker Batua bebai medio, ez zauen ez herrin. Izan zen lotxagabekerixa bat, ez? Lehenik eta behin, geure samina eta tristura adierazteaz gain, gure doluminak eta elkartasuna adierazu nahi dizkiogu bere senitarteko eta lagun guztiei. Alde batekoen aurkako gaitzespen hutsak ez du arazoa konpontzen geure iritzia. Euskal Herrian, marko demokratiko bat eraikitzea bideratuko duen akordio politiko batek soilik lortuko du gatazka politiko honi irtenbidea ematea.
Pues a mí eso no es explicación. A ver, el matar a una persona no tiene explicación, como tantas cosas que han pasado. No, lo que está mal, está mal. Gatazka politikoak politikarekin, politikarekin egin behar diote aurre. Ez pistolekin, ez bombekin, ez horrelako medioekin. Inori ez zaio buruan sartzen, adibidez, violazio bat dauenean, denok gaitzespen hitza hori erabiltzea, baina erailketa bat dauenean ez. Esatia gaitzestu ditzen dugu egindakoa oso garrantzitsua da etikoki. Gaitzespena erabili da, ez dakit izango balitz soluzioaren parte bat, ez? Eta hori ez da izan. Hemen ematen du hitzetan ipintzen dela fokoa, benetan izan behar duenean, alderdi bakoitzak hartu behar dituen ardurak, bizi genuen eta bizi dugun oraindik gatazkare irtenbidea emateko, ez? Ze garbi dago Euskal Gatazka existitzen zuen eta egon aurretik, eta zegoen bitartean ere bai, eta orain eta ez dago, eta berdin darrai ez da. Guk pentsatu izan dugu betik, gaitzespena erabili dutela gure aurkako arma moduan, ez? Gure arteko zatiketa sortzeko garbi dago, hori garbi. Eta beste aldetik gu joko politikotik kanpo usteko ere. Eta ez hori bakarri, nik uste dut askotan euran ardura edo euran egin behar dutenaren aitzakein moduan, ez egiteko aitzakein moduan. Ados daudela egin zanakin, ados daudela, eta ez dutela esan nahi, gaizki zegoela, zergatik, ados gaudelako. Besterik eskatuko diozue ANV-ri? Printzipioz hori da gure lehenengo eskakizuna. Gobernu batzordean, Isaias Carrascoren hilketa erabat salatzeko. Iazko udal hauteskundeen ostean Eusko Abertzale ekintzak Ezker Batua zutik koalizioarekin osatzen zuen gobernua arrasaten. Isaias Carrascoren hilketaren ostean eta Ezker Batuko arduradunek adierazitakoarekin bat eginez, gobernu akordioa hausteko asmoa agertu zuen Ander Rodríguez zinegotziak, baldin eta Arrasateko EAEren udal taldeak etaren ekintza gaitzesten ez bazuen. Rodríguezen eskariaren ondotik heldu zen alkatearen adierazpena, eta hau ezagututa gobernu akordioa haustea erabaki zuen Ezker Batua zutik koalizioa. Ezin dugu batera jardun gobernuan. Alde bat gauza ez denean hilketaren aurka egiteko. Ez dago aitzakirik. Horrela ikusi dugu talde biok. Ezker Batua berdea zutiken asanblada bateratuak erabaki zuen, atzo, aho batez, udal gobernutik irtetea eta oposizioan jardutea. Bai, gero gobernua apurtu zuten, baina nik uste dut presioak egon ziela Ezker Batuan, ez dakit Baiara mailan, edo Euskadi mailan, edo Gipuzkoa mailan, baina nik uste dut Arrasateko Ezker Batua bere egunean, ez gaur, baina bere egunean, eta Ander buruzela ez zutela taia emun, gaizki jokatu zutela egun horietan. Ezker Batuak guri azaldu zigun, zelan sentitu ziren, eta zeintzan euran egoera politikoa, eta baldintza horietan ezin zutela gobernuan jarraitu. Guk ulertu genuen euran postura, eta horrela gauzatu zen gu minorian gelditzea, 21-etik 7 gelditu ginen. Pena handia izan zen, ze hasieratik gure helburua zen, ez dakit, ezkertiardan politika bat herrian egiteko hainbat adostasun lortzea, eta nik uste dut Eusko Artean geneukan programa hori zala, ezkertiarra eta herri honendako oso ona izango zana, eta hori lertzeko zailtasun bereziak izan genituen. Egia da gero legealdian zehar Ezker Batuakin hainbat akordio lortu genituela, eta Ezker Batuakin bakarrik ez, beste alderdi batzukin ere. Orduan,
guretzako izan zen lan asko gehiago, lan izugarrizkoa hartu genuen guregan, baina esango nuke beste aldetik konbentziturik egin nahi izana ona izango zela herriarentzako, nahiko ilusioz eta gogo betez lan egin genuen. Y desde luego estamos seguros que más pronto que tarde los asesinos estarán a disposición de la justicia. Etaren kontra gaudela eta esteko eskubiderik jente hiltzeko, kasu honetan langile arrunta bat hiltzeko. A mi padre lo han asesinado por defender la libertad, la democracia y las ideas socialistas. Ha sido siempre un hombre valiente, que ha dado la cara. Y los que le han matado han sido unos cobardes. Yo recuerdo que fui a casa de mi abuela, que nos juntábamos allí con la familia y demás, y luego yo tuve que volver bajé a casa, quería recoger algunas cosas y demás, y me acuerdo que el trayecto lo hice en unas zapatillas de casa que un vecino me había dejado, porque yo bajé descalza y así, iba arrancando pancartas y demás, y ya vi cuando llegué, vi todos los periodistas y todo. Al día siguiente, yo cuando me levanté, me acuerdo que toda esa noche mi madre había estado llorando, a mí no se me caían las lágrimas, porque tampoco era consciente de lo que estaba pasando. Y cuando me desperté fue cuando le dije a mi madre, mamá, voy a hablar, porque tenía esa necesidad de coger y decir lo que yo pensaba y tal. Y entonces yo hablé con gente y fue cuando hablé para, pues eso, con la concentración y demás. Y esos primeros días sí que notas que la gente pues, te da ánimos, te apoya, te dicen que van a estar ahí, que para lo que necesites, pero eso al final, eso es el momento, son los primeros días, está todo un poco así en caliente, pero luego todo eso se olvida. Tú necesitas a tu gente, tu familia, a tus amigos, y te das cuenta de que estás sola. Y eso a mí me hizo mucho daño. Komunikabide, herritar eta politikarien begiradak arrasaten ipinita daude gaur. Izan ere, arratsaldeko 7etan, ezohiko osoko bilkura egingo dute eta bertan 3 mozio eztabaidatuko dira. Alde batetik, EAJ eta Alderdi Sozialistak aurkeztutakoa. Mozio honetan 3 puntu lantzen dira. Lehenengoan, giza duintasunaren errespetua, giza eskubideen defentsa eta aniztasun politiko, sozial, ideologiko eta identitarioa onartzea eta bermatzea eskatzen dira. Baita esklusiboki bide politiko, demokratiko eta elkarrizketatuaren aldeko apustua egitea eta indarkeriaren erabileraren aurka agertzea eta erabilera hori gaitzestea ere. Mozioaren 2. puntuan etaren ekintza terroristek, azken atentatuek eta azken komunikatuan egiten dituen mehatxuek printzipio horiek urratzen dituztela adierazten da, eta 3. eta azken puntuan aurreko 2 puntuekin bat ez datozen udal arduradunen dimisioa eskatzen da.
Eusko Abertzaleekintzako zinegotzien dimisioa eskatzen zuen Alderdi Sozialistak eta jeltzaleek aurkeztutako mozioaren alde, bi alderdi horiek bozkatu zuten. 8 zinegotzik guztira. Aurka, 9. Abstentzioak 1, 2, 3, 4. Salaketa gogorrak izan ziren atzoko osoko bilkuren aretoan zinegotzien artean. El pacto debe conllevar una estrategia compartida de largo recorrido, no coyuntural, que culmine dando una solución definitiva a un conflicto que lleva décadas ahondando en el sufrimiento de nuestra entera sociedad. Usted, los demás no sé, lo que tienen es miedo. Tienen mucho miedo de enfrentarse a ANV y tienen mucho miedo de no poner a andar chiquitando todos los días con ese mundo con el que andan ustedes chiquitando todos los días. Usted ha dicho por activa y por pasiva que iba a apoyar cualquier cosa y hoy dice no me voy a abstener. Hombre, no diga que no lo ha dicho, su partido lo ha dicho. Por activa y por pasiva. Desde un principio dije que lo único que iba a apoyar era una moción de censura. Y esto que ustedes han traído, consensuado entre ustedes y sus ejecutivas, yo no tengo por qué apoyar para nada si no estoy de acuerdo con tal y como lo han planteado. No sé si alguien oyó o no oyó, yo no oí ese párrafo. Ze justifikazioa dau pertsona bat erailtzeko, bat bez. Joder, argi baldin badaukogu hori, eta elkarpuntua hori baldin bada, eta denon artean baldin badago alderdi bat hori ez dauela ikusten, alderdi hori kanpora bota berda. Gauza bat da, aurrera egitea mozioa, baina gauzak asko aldatu ziren. Osea, minorian gelditu zen, ez zituen bere gauzak aurrera atera, hilabete horiek, hasia izan zela gaurko udaletxeai forma emateko, ez. Nire pertsonaren kontra egon ziren, bai, ez dakit, artikulu pertsonalak egunkarietan, hainbat mehatxu gutun, gero garzone deitu izana eta kartzelan bukatu izana horren barruan dago. Zergatia, nik uste du momentu hartan erabakiko zen, Arrasate ikurri izan zitekeela, suposatzen zuenagatik. Ezker Abertzalearen urte askotan udaletxean egon zana, eta gero, nik uste dut kooperatiba mundua eta beste munduak ere betik ezkerreko kutsu bat izan duela, eta ezkerra bakarrik ez, euskaldun kutsu bat izan duela, eta horrek ere lagunduko zu. Pentsatzen dute horretarako. Baina benetan hemengo zirko mediatikoa izan zen izugarria. Martxoaren 7 eta Isaias Carrasco Arrasateko PSko zinegotzioia tiro zil eta hilketaren harira Alderdi Sozialistak eta EAJak ezoiko osoko bilkuran elkarrekin aurkeztutako mozio etikoari udalbatzarrak ezetza eman eta biharamunean erabaki zuen Baltasar Garzón epaileak Galparsoro deklaratzera deitzea. Deklaratu ostean, Espainiako Auzitegi Nazionaleko ziegetara eraman zuten, eta gauean kartzelaratzeko agindua eman zuen Garzonek. Talde terroristarekin kolaboratzea eta EAEren jarduera etetea haustea egotzi zion. Egunean bertan elkarretaratzea egin zuten herriko plazan, 3 egun geroago berriz manifestazio jendetsua izan zen herrian, eta maiatzaren 8 greba orokorra deitu zuen Arrasaten herritar talde batek. Eguerdian eta iluntzean manifestazio bana egin zen, eta 100 lagunek eskatu zuten Ino Galparsoro aske usteko. Aurretan erabe talde batek bere aldeko mural bat egin zuen Biteri plazan, haren aurpegia margotu eta izki handitan Ino maite zaitugu idatzi zuen. Cada uno tiene derecho a manifestarse y tal, pero que hicieran una manifestación a la alcaldesa, que pasara por debajo de mi casa, que insultaran a mi madre, con mi hermano de 4 años delante, que se hiciera la entrada del parking con la foto, con esas cosas que pasan, son cosas que jamás entenderé porque mi padre también era una víctima y no creo que su pueblo hiciese eso por él. O sea, para mí era como ofensivo, como que no daba crédito a lo que pasaba, que son cosas que no ven ni medio normales. Duela 10 urte, sinestezina zirudiena errealitate bihurtu zuten atzo Sandra Carrascok eta Olatz Etxabek. Arrazoi ezberdinengatik erail zituzten euren aitak, baina bizitako sufrimendua antzerako izan zela erakutsi zuten Arrasateko bizilagunen aurrean. Ikusmina erabatekoa izan zen, eta memoriaren plazako 2 aretoak goraino bete ziren beste behin.
Aintzan Ezenarrok egin zuen saioaren aurkezpena eta atzoko bi protagonisten antzekotasunak nabarmendu zituen. Jarraian, Olatz Etxabek hartu zuen hitza. Sufrimendu hori izan arren, bizitza normala egitea lortu duela nabarmendu zuen, batez ere ez zutelako gorrotoan ezik. Etxaberi Sandra Carrascok hartu zion testigua. Aitaren erailketak eragindako amorruak eta hil ostean jasandako beste ekintza batzuek bere izaera erabat aldatu zutela azaldu zuen. Amorruak itxututa bizi izan zela aitortu zuen, baina egoera hori gainditzen ahalegindu zen. Beste aldearen sufrimendua ulertzeak amorrua alde batera uzten lagundu zion eta gaur egun aita hil aurreko pertsona alaia izatera bueltatu dela gaineratu zuen. Quería transmitir un poco eso, ¿no? Que hay que saber escuchar, siempre diré que hay que saber escuchar, que no solo hay un dolor, que han habido muchas cosas que se han hecho mal, que ha habido mucho sufrimiento y que, bueno, que estamos para avanzar. Al final tenemos que tener una convivencia entre todos y tenemos que saber escucharnos, respetarnos para que esto vaya hacia adelante. Y yo creo que lo de la carpa, el ejemplo que hicimos Olachi y yo, de dos personas que cada una pues tenía el dolor que tenía y tal, que si nos podíamos hablar entre ella y yo, podíamos estar hablando y transmitir eso, yo creo que era necesario, que era y es necesario, cosas así. Herritar moduan, egia esan, asko eskertu nien, bai Olatze eta bai Sandrari, euren ausardia. Olatzen kasuan, hainbeste urte pasauta gero, bere bizipen pertsonalakan kontatu izana, eta Sandraren kasuan justu pixka bat kontrakoa, ez? Oraindik berria izan da eta mina horregonda kontatu izana ere. Nik asko eskertu nien. Entzuteak nik uste dut bai ematen dizula, en fin, sufrimentuaren balorea beste modu batean ikusteko, ez da? Eske sufrimentua da, eta hori asko egon da herri honetan, eta hori lehenengo pertsonan entzutea nik uste dut oso importantea dela. Garbi dago empatizatzen laguntzen duela. Eta ez empatizatzen bakarrik, nik uste dut ere, herritarren aldetik, orain arte egon bada, are gehiago egon daitekeela, arduradun politikoa eskatzea zu. Hemen soluzio bideak behar dira martxan ipini. Gertatu danaren aitortza, egia eta erreparazioa, hori behar da. Modu individualean, kaso batzutan, baina bereziki modu kolektiboan. Nik uste dut hori dela egin behar dana, eta hori dela guk alderdi politikoei eta eskatu behar diguna. Danendako noski baiet, danendako. Tú miras solo lo tuyo, nos volvemos egoístas y solo miramos lo nuestro. O sea, a mí me han hecho esto y el resto no vale. Bueno, pues empecé a hablar con una persona del entorno Abertzale y te cuenta también su vivencia, su experiencia, lo de su familia. Te das cuenta de que tu dolor es el mismo que el mío. Tú también has pasado por cosas también que te han dolido igual que a mí. Entonces, a raíz de ahí empiezas a ver que igual hay más dolor que el mío, que el que me ha pasado a mí. Y yo fui a hablar con esa persona y a mí, desde luego, y yo siempre le estaré agradecida, o sea, porque si no, no te ponía en situaciones. Es que, Sandra, si a ti te pasara esto, no sé qué, y algo que yo no veía, le decía, pues tienes razón, porque si yo estuviese en tu lugar, yo también haría eso, o yo también pensaría lo mismo. Entonces, hay víctimas del GAL, hay víctimas de tortura, que para mí esas no contaban absolutamente nada. Y a raíz de esto, pues mira, yo sí que veo ahora pues que estuvo mal el GAL, que estuvo mal las torturas, que todo eso. Así es como yo he conseguido pues evolucionar, o llámalo... Ekimena oso politxa. Azkenian bi mundu ezberdin bai berean jartzea, badauko bere puntsua, ez? Eta Sandraren hitzak azkenian, bere hitzak berea die. Eta berak hola sentitzen baldin badau, nik ez daukot, ezebez esaterik horrez, nik egin dezakedana da txalotu.
lehen esan dut, niretzako nahiko arrotze izango litzateke bere buruan sartzia eta bizi dauena bizitzea, ez? Berak bizi dauena bizita eta urteak pasala bere ikuspuntua aldatu baldin badau, ze bere egunean ezaukon ikuspuntu hori, eta konturatu baldin bada, badauela jendia, beste errealitate bat bizitzen dauena, txapo. Nire ikuspuntua zein da? Badauela, egon diela, beste violentzia batzuk. Noski egon diela, eta aitortu beharra, eta kondenau egin behar die. Beraiek ez duten aitzen, nik egin dezaket. Kondenau itzen ditut violentzia guztiak. Danak. Ekitaldi motz bezain unkigarrian, Arrasateko udalak Isaias Carrasco omendu zuen zapatuan jendez betetako osoko bilkuren aretoan. Ekitaldian izan ziren bere alarguna eta 3 seme-alabak, gainontzeko senitarteko eta lagunak eta erakundeetako ordezkariak. Arrasateko udalbatza osatzen duten alderdi politiko guztietako kideak. Sozialisten ordezkaritza Zabala, Gipuzkoako idazkari nagusieneko Andueza, Rafaela Romero eta Euskal Sozialisten presidenteoi Jesus Egiguren tartean. Isaias Carrasco zenaren alaba, Sandra izan zen hitza hartzen lehena. Eta bere aitari aitortza hori egiteko hainbeste zalantza izan dituztenei erreferentzia eginez, EH Bilduko zinegotziei zuzendu zitzaien. Ez ezazue jarraitu inora ez garamatzan bide horretatik. Gorrotoak eta morruak mina ematera baino ez garamatzate. Uste dut batzuetan beharrezkoa dela bestearen tokian jartzea. Bizitzan pausoak aurrerantz eman behar dira, ez atzerantz. Prozesu hori egiten ari naiz ni, eta denborarekin zuek ere egingo duzuen itxaropena ez dut galdu. Badakit gaur ez zaudetela hemen bihotzak agintzen dizuelako, baina berdin eskertzen dizuetala ere. Maria Ubarretxena alkateak Isaias Carrascoren hilketak eragindako mina aitortu zuen bere hitzaurrean. Instituzio moduan, egoerak eskatzen zuen moduan erantzuten ez zutela jakin errekonozitu zuen. Eta gaineratu kontziente birela urtetako isiltasunak eta udalak esplizituki aitortza bat eginez izanak lagundu egin dutela min horretan. Hombre, pues yo creo que ya era hora de que fuesen, aparte que creo que ese año fue cuando fue EH Bildu también. Sí, para mí eso fue simbólico, ¿no? Porque al final como que se estaban dando pasos y demás. Pero claro, de nada sirve si lo haces un año y al día siguiente no vuelves. Hay ciertos partidos que deberían dar un poco de ejemplo para que esto vaya hacia adelante y no. Niretako adibidez, udaletxean dauen plaka hori gaizki idatzita dago. Ez dauelako jartzen Isaías Carrasco, exconcejal de este ayuntamiento, fue asesinado por la banda terrorista ETA. Ezinezkoa izan zen horretara heltzia. Baina, behintzat, aitorpen bat egon zen, errekonozimendu bat, eta, aurrera pausoak emateko balio baldin badau, nigatik ondo. Ni pertsonalki adibidez, Enekori bere unean EH Bilduko bozeramailea zenai eskerrak eman nion. Hemetik be eskerrak eman naiz nioke, nik uste dut oso leiala izan zala eta berarekin nire erlazioa oso izan zen, legaldi osoan, eta esfortzu handi egin zauela elkar puntu horretara heltzeko eta badakit gainera esfortzu handi izan zala, oso handia. Asko kostatakua eta sufrimenduarekin. Berak bai badaki niretako esala xamurra seguntase gauzak ez eitxia edo satia. Baina omenaldian egotia ezker abertzalia. Familiaren oniritzearekin gainera, ez? Eta San Andreseko aktuan egotia bai, testimonialki edo, niretako garrantzitsua zen eta eskertu beharrekua, ez? Gaur egungo EH Bildu adibidez ez da fan. Hori bai, bakoitzaren katadura morala, pizkat jartzen da bere lekuan, ez?
nunca se han acercado ni a mí, ni a mi madre, ni... Entiendo que no tendrán nada que decir. Porque oportunidades han tenido, porque yo me los he cruzado, vivimos en el mismo pueblo. Yo si en algún momento vinieran a hablar conmigo así, yo no tengo ningún problema en mantener una conversación, intercambiar opiniones o que me digan qué sintieron o qué pensaban o qué piensan hoy por hoy. Egia da, orain arte ikusi ditugun, egon dien biktimen artekoetan, ez dut oso estandarra iruditzen, baina berriz diot, baliogarria iruditzen bazaio berari. Gure postura azaldu eta berai entzuteko ez dago inolako arazorik.